Halo, Halo, Ma. ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama sekarang di Ma. Mama iki masih mangkat senam. Saya kira di jalan-jalan. Hmm? Di jalan-jalan. Ora sido ya, males ah. Apa senam kok. Kesel malah kan. Lu dongeng senang kan kesel. Ora, aku mau malah ngan golek bubur. Iya. Heeh. Ban golek bubur resik-resik. Iya, Ma. Heeh. Iki wis nganggo sepatu. Lingin njopo iki. Masih balik wingi kok. Sama bat, Dari rumah. sama batire. Bu RT. Oh, Bu RT. Batire. Bu RT karo bojone Cinone gitu. Manti. Heeh. Ayah tekan pabrik. Weh. Sangoni sarapan, mbok wis sarapan. Wah, disangoni opek banget iki. Lah Pak Ayah ngomong lembur. Yo, memang lembur tuh yo. Kan dihitung lembur. Ikan dihitung lembur. Ayo. Koyone Pangan. ngerti ya. Koyone ngerti ya. Ngerti ya? Makanya kan bisa ngone oke, berarti kan ngerti. Lho kok iya sih ya, ya Ki. Ngerti. Kok bisa? Lah disangoni panganan oke kok. Ya paling ayam main ora jajan. Lah iya, aku ora tau jajan. Oke panganan opo wae? Nasi. Yo nasi, yo bacem, yo jajan-jajan pasar. Kok dengaran men Dengarin iki. Sayang mbak ayah, berarti gak baik. Iya, ngerti soalnya aku sore rumangan. Oh, kan ngerti ayah sore rumangan dah, mungkin. Iya. Sangoni oke. Lah ngopo sore rumangan wi? Gaweane akeh kok. Yo iki kan arep metu tanggal 6 lah ya. Nah, aku ora mikir tanggal. Pokoknya kerja. Yo. Mama. Terus mamuru, sayang piye? Urung lah rumah. Oh, kalian dose. Yo. Piye ya? Ya mengulah. Oh, kerja. Yo, kangen banget ya. Sama. Halo sayang. Ya. Iya. Ngobrolnya ya, Ma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berangkat senam ya. Iya, Ma. Yo.